Mhla ka-27 January ngabe ngihamba nadokotela ngabe ngilapha eGoli eProtea Glen la bafuna kuda abede ungaregister kudokotela ungaregister kimi sitabe silapha eProtea Glen ngihamba noDr. SG uDr. Mnguni ke lokhulumako bathi kuthi abantu uzeka namadoda atana sisemhlabeni la ngesihlale singatana sitabe sikanye kanye nawabe nje kunento loyifunako le serious fika lapha eProtea Glen ngakunika dokotela nawe ube khona lokusho Cha singasho nje ukuthi South Africa yonke ikakhulukazi Joburg siyobe sikhona eProtea Glen Soweto nge-27 zika January siyobe sikhona laphana eSoweto ngihamba noDr. Mnguni udokotela omkhulu owaziwayo ke emhlabeni wonke jikelele nami ke ngiyobe ngithola ithuba lokuthi ngihambe nodokotela abanye ke bayibuza ke ukuthi hawu Nkosi yami kanti dokotela uyamazi uDr. Mnguni hayi nami ngimfica khona la angazi bezofuna dokotela Naw makube kuhle kubantu babasabukele bakhaya siyathemba ukuthi abantu abakhona lapha sifuna kuqala January sibambisana le ndodza ukuthi kwenteke tinto kubantu kwenteke timanga tabe kushiyana lugwayike lapha yonke into tabe ikhona kuyabe kuhle konke makube kuhle step next Ngibingelele ngamukele ku Real TV1 Stories namhlanje unyaka omusha ake ngithi nje Happy New Year Merry Christmas Happy birthday yakhe this year Happy Valentine sengisho konke namhlanje ngithi nje sesiqedile namhlanje unyaka omusha soqala kahle sathemba ukuthi abantu baphephile kahle emakhaya dokotela sikubingelele siphinde sikwamukele unyaka omusha sha u2026 kungaba kuvusela emakhaya kulaba yabona emavideo ami sivusela eminyakeni wa2026 siyabonga kakhulu besiphathe kahle eminyakeni lophelile siyakhumbuta futhi kubantu ukuthi dokotela solo sabathanza dokotela solo safisa ukuthi bonke abantu baphumelele bonke abantu babe nekuphila lokuhle yebo ke dokotela lesinye isikhathi kusasetshenzwa ukhanda kusesiphinza kanenge kuze kulunge into kodwa nje lokumcoko ukuthi kugcine kulungile so sithi ke kubantu abakhuthale ukuthi befike kudokotela usabathanza futhi dokotela usafisile ukuthi nabo balubone leshintsho empilweni yabo nabantu nje uma uqala banemfiso ezinhle omunye kulonyaka lo uthi ngifuna ukwakhe ekhaya omunye uthi ngifuna ukulobola umfazi omunye uthi ngifuna uqala ibhizinisi lami omunye uthi ngifuna ukuthatha ibhizinisi lami la ku-A ngilibeke le phezulu kakhulu ku-B singathembisa kakhulu ema-client ethu noma ke abantu lesihambelana nabo ukuthi leli office lebo reporter kilo lesolo lini mhlambe linesikhala nevacant lesolo kungaqashwa umuntu namhlanje onyaka 2026 dokotela yakuthembisa ukuthi udalithola le business labo ukuhamba khona netinto yakho uye emarket dingathengwa ngumuntu namhlanje dokotela uyakuthembisa ukuthi kusukela namuhla utinto yakho udalithola imali utawubuya nayo ebhizinisini lamathenda lobesolo eminyakeni uwazama angaphumeleli dokotela yakwethembisa ukuthi leto into letho kulomnyaka sawuqala utilungiselele wena ukuthi akulunge noma kanjani lo munye uthola ukuthi wafa ku-actor position but usolo kusakumenyetelwa ukuthi ku-actor yena nyalo kunaye ku-post but utawugcine kuqashwe olunye umuntu solo kuya-interview abantu kusuka bafuna bangene kule post manje kuhleli wena esihlalweni namhlanje dokotela uyakuthembisa ukuthi fika kudokotela uthathe le post ngoba sokuhleli isikhathi lesithe abantu bafundiswa ngomsebenzi but kungangeni wena Okay ngifuna ukwenza le disclaimer le before siqale namhlanje ngifuna sikhulume ngesithwalo dokotela kuningi engikuzwile ngawe kuningi engikubonile ngawe khumbula phela dokotela mengabe ku December abantu sobevalile inkampani ezivalile bese emakhaya nezikhulu so ezikwazi ifree ukuthi zingafona ezinye zikwazi ukuhlangana nabantu so iningi information oyitholayo ngabe ku December nawo nami nje ngihambile ngitravel endaweni yimitha abantu abaningi so ngifuna ukuthembisa umuntu ukuthi le video le sikhuluma ngokuthwala kodwa ngifuna siqale la ukuze umuntu omusha uqala uyibona le video noma uqala uyibona le channel le ngoba sazi ivideo zohamba kangakanani uthi abantu bayishare ivideo ngokuhlukahlukana kwabo ngifuna umuntu understand ukuthi udokotela kahle kahle iziphi izinto anazo ngaphandle kokuthwala vele ukuthwala sokukhuluma ngakho asikube eceleni ukuthwala udokotela la ekhaya unelibhodlela umlinga senqobo
libhodlela lencane leli lenhlanhla lisebenza kakhulu kubantu begambling, lisebenza kakhulu kubantu abafuna umsebenzi, lisebenza kakhulu kubantu ababoshiwe, lisebenza kakhulu kubantu labahanjelwe amadodza, lisebenza kakhulu kubo bonke abantu lo ngathi tinkinga tabo nje ngeletho lethuthi usekhaya. Singathi ngema domestic problems tinkinga nje lokhanza ukuthi financial problem tinkinga ukudwa endodza ukudwa ngumfati ukhulumisa ke libhodlela leli la dokotela lekuside bese ke la ekhaya futhi kuba neluhlanga lwemali dokotela nase kakhuluma ke ngalihlanga lemali usuke sakhuluma ngento le fanele ukuthi uyi-understand ukuthi nase sikhuluma ngoluhlanga sesitaqaba sesitayifaka egazini lakho lento nase siyifaka egazini ayi-expire lento le kodwa ayinamgomo ayinako ukuthi kutahle uhlaba ngonyaka utahle wenda ukuthi ngonyaka utahle sizobe siyifakela nje ukuthi ube nenhlanhla yemali iyentani ke lento le attracta nje imali yona yekulanza nje imali nawo ibhizinisi yakho ihamba kakhulu nangabe usemshadweni indoda yakho beyingakuphi imali takuphi imali nangabe usemshadweni umfazi wakho bekangakuphi imali takuphi imali nangabe u-relationship boyfriend wakho bekangakuphi imali takuphi imali ngenxa yokuthi uneluhlanga lwemali nangabe uface umsebenzi noma ke ufuna ama-promotion lento ngoba soyifaka egazini ayi-expire kayipheli uhlela ukuthi ibone uthuthuka njalo nje njalo ngeminyaka ukuthi ibone uthuthuka njalo ukuthi ibone u-improve because unento lebita imali uthi ke lo munye hawu kanti ayingenisi imali endlini cha ayingenisi imali endlini imali yosuke ingena isuke yatiwa ukuthi ibuyaphi isuke futhi uyati nawo ukuthi uyithola kanjani iqhamuka kubantu lo uphila nabo noma kusemsebenzini noma kusebhizinisini. Okay, omunye uzothi nasekuqaleni umlingisi encobe uthe ufaka imali namanje uthi uhlangana imali ufaka imali mina sengiconfused ke manje. Masikhuluma ngamlingisi ngoba ukuthi sikhuluma ngento lesuke ingekho egazini uyisebenzisa ngaleso sikhathi isebenze ngaleso sikhathi. Okay, mayiphela kuphelile but nasikhuluma ngaluhlanga lwemali sikhuluma lesegazini lo yisebenzisa lifetime impilo yakho yonke kuze kufike isikhathi sakho uNkulunkulu akubide solo udla kamnanzi kodwa akusiso sethwalo. Okay, kusho umuntu ohlakaniphile nje noma umuntu ocurious angathi angifuni mina ukufaka izinto zami emzimbeni engingazazi ukuthi ziyasebenza yini. Yeah. Futhi ngingaqala ngikuteste ngomlingisi encome ngibone ukuthi lento leyo iyasebenza then bese ngizoyifaka la sengifaka istembu esikhulu ukuthi ingaleyo ngiyiphatha mhlawumbe ngiyikhohlwa ibe segazini. So umuntu nje loqalako ukusebenzisana nodokotela kungaba kahle ukuthi avela aqale ngalo mlingisi encome aqala abuke lokuthi kumhambela njani. Yes, ngoba futhi ukhumbule ukuthi kumlingisi encoba kasihloli siyakhona ukuphosela la ukhona khona. Okay. Asuke singahloli lapho kude dino lokuthi mhlambe sesingena in details ukuthi yini inkinga yakho ufuna kugezwa idlozi ufuna kugezwa umsamo ufuna kugezwa malumbo ufuna kugezwa asikwende ke lo kodwa mase singene ehlangano lwemali suke sesingena entweni la khona sitawufike sihlole singene deep la kule mpilo yakho uthi wona into beyikubambile siqale siphakamisele enhlanhla ime kahle siconzise nangabe ibudloti ufuna alayana sialayane kahle kunguma sikufaka letingcawo lalela kuyavama ukuthi into naseyihloliwe ibe perfect kodwa ke siyacela ukuthi abantu abahlale njalo bathi ukuthi nemlingisi encoba wherever you are ungaze uhambe mhlambe long distance usuke eCape Town uthe uthosala ibhodlela 3000 eThekwini sinikete nje postnet yakho icourier yakho noma iPep number yakho siposele ufike uphile ukuthi nase utala so utelete ethwalo into le serious etakusete. Okay, njengamanje ke sesingena ekuthwaleni ngicabanga ukuthi umuntu othi mina kade ngangiqolwa emhlabeni kade ngiya ngapha kungalungi kungasebenzi. First step enganginika sona if ufuna ungabaza amandla dokotela noma wathembi not laba ngoba engawathembi ngoba ekubuka wena asathembi ngenxa ukuthi wahamba endaweni ewrong washayeka. Yes. So first step awuyithole libhodlela la 3000 rand uzwa amandla dokotela. Yes. If you satisfied then woza ke uzothwala ke manje sesifuna abantu ke abathwalayo ngoba abantu ngiyizwe athi umuntu uyathanda ukukhuluma amafutha athwalayo abantu kwi-comment section abantu abafonayo bathi mina ngifuna ukuthwala mfethu ngifuna ukuthwala and ngiserious ngokuthwala kubi noma kuhle ngifuna ukuthwala ngifuna imali. So dokotela usiyafika umuntu kuwena uvele obviously usiyakwazi uDr Mnguni uthi dokotela ngifuna ukuthwala umuntu umuzwa esho njalo kuwena kufikani kuwena ngoba phela mengicabanga ukuthwala kufani. Umuntu akafuna ukuthwala kimi ngiyokuqala sindlula ku boardroom yethu sobabili lapho esigodlweni. Okay. Labantu ngambaya ukuthi igodlo lasekhaya ayisisinye kunalapho khona ngifike ngingabitha ku reception la ngingenisa khona abantu. So lapho kusuke kutawufika singene kakhulu emibutweni ukuthi njengoba ufuna ukuthwala
uyawatini rules and regulation ekuthwala sicale simfundise because umuntu othwala kufuna ukuthi angene ku-training afundziseke ngekuthwala atiswe ngalokutawenteka empilweni yakhe asikwesingendeli ukuthi mhlawumbe siyamethusa sendela ukuthi angene art ukuthi kunemgomo nasi sikhuluma ngokuthwala sesikhuluma ukuthi nakukhona into lomele uyiphakele udayiphakele nakukhona into lomele uhlale nayo endlini ey'nyoka udawuhlala nayo nakukhona into lokumele ulale nayo udawulala nayo nakukhona into lomele uyikhulumise onke mana udayikhulumise onke mana nakukhona into lokumele ukuthi uhlale njalo uyihlabele igazi udawenta kanjalo nakukhona into lofuna uyente mhlawumbe uhlabe kanye ngonyaka ufuna wente kanjalo so siye sithi hamba ungene kuleya room sikhulumisane nawo ukhanza kunami dokotela sike sixoxisane nje singene ngekuthwala futhi ke ngiyagarana uma sikhuluma ngesithwalo ukuthi isithwalo salakhaya sithatha isikhathi lesithi nasikhuluma ngekuthwala suke singakhulumi ngohlanga lomani nasikhuluma ngekuthwala suke singakhulumi ngemlingo senqobo nasikhuluma ngekuthwala suke singakhulumi ngegezana sisuke singakhulumi ngekuvula inhlahla nasikhuluma ngekuthwala suke sikhuluma ngento le direct ukuthi njengoba ukuthatha namuhla la kuyokusebentela nini kanjani so futhi siphinde futhi singene ekutheni nasikhuluma ngakwethwala sisuke sikhuluma ngento lenhle lemnanzi le utawudla khona imali until ke nangabe uthethe se-contract kuphele iminyaka yakho ngoba sikhona lesi contract la ungahlabi khona la sicela khona iminyaka yakho yokuphila lesengale ngaphambili mhlambe thina usiwena sikuphe 15 years noma 20 years noma 30 years wena uphila kamnanzi but bese usipha noma mhlambe le 10 leta usalana ngabo bokusele 40 years ukuthi ushona so siye sithi ke kubantu abakukhuthalele ukuthi ubuthisise kudokotela ukuthi yini leta wendeka but nge guaranteed mawuthethe sethwalo you will never complain because kwethwala ngiyonando lengisho ukuthi ilusitwe empilweni emuntu futhi kulamalanga lawa sesiphila phase sandla sebantu labethwe uzothi umuntu obuka le video ngiyawuza dokotela uchaza kahle and uclear and uspecific and uyasho ukuthi nasesigodlweni uyachaza ngendlela ekuyona yona umuntu awumnikeza into nje ungamchazelile siyakubonga ngelokho but iproblem mina anginalo ibhizinisi ngathi lokuthwala kwakho udinga ukuthi umuntu onebhizinisi kuphela noma nami nje nginganabhizinisi ngaqala ngithwala kwethwala akusiki ukuthi ku specific for abantu abanebhizinisi kuphela kukhona ukuthwala ukuthi uthwalele ibhizinisi kukhona ukuthwala ukuthi uthwalela usukuma la ukhona khona so lokwethwala kwehlukene noma ungenabhizinisi ungethwala because uthi lo muntu utawungena kanjani imali ngingenabhizinisi ngilapho kufike kubonakala khona emandle kwethwala because nase wethwele kutaba nendlela ukuthi mase sihlola lapha noma sesikhuluma batakutshela labantu bami ukuthi indlela yemali itawungena kanjani utawuqala kanjani ukuba necapital utawuqala kanjani ukuba somabhizinisi ngoba finally sisuke sendela ukuthi ube khona indlela lokuphila ngayo le clean letawendela ukuthi wena ube ngijeso wemndeni wakho wena ube ngijeso wekhala kini wena ube ngijeso wecommunity yakini wena usuke ufele laba be-community nama laba bemndeni ukuthi bona bangasagqilateke emhlabeni noma ke bona bangasesweli njengabo khokho omkhulu bekade ukhulile ekhaya mhlambe line izindlu zotshani ukhulile ekhaya hlala endlini lebhedayo uphila kabuhlungu but wena ngiko kuthiwa kufuna kube khona lo sacrifice akho ngaye kuze ukuthi kube ne-improvement lelo khaya nase sikhuluma ngothwala suke sikhuluma ngalo njalo ukuthi ngidecidile ngaphuma ne-conclusion ukuthi kusukela namuhla likhala lithi lisawuphinze libe libhethe kusukela namuhla likhala lithi lisawuphinze libe ne-problem setawugetshelwa imoto letinhle la setawuba nayo yonke into letinhle kulelo khaya just because wena so decide kuba ngijeso kulelo khaya siyabafuna ke bojeso bemakhaya abantu abakethu abantu abatazi nje ngicela kufela likhala kithi ngicela ukuthi konke lenkwendako ku-improve likhala kithi siyacela ke ukuthi abantu ba-understand ukuthi tithwalo letibulalawo sekwabade kahle kahle mani sekukancane ukuthi sithwale uthole ukuthi siyadla emndenini siyadla sesakulungisa sesizama nathi noma ngabe sihamba la silanza tino sesiyazama ukuthi tino tingadli bantu lokusho ukuthi tethwale ntala khaya songamane uhlulwe ngumgomo hayi ukuthi kutawufa abantu okay bengisafuna ukuya lapho ngoba phela remember umuntu uma ngabe sesigwili ufuna ukujabula nomndeni wakhe manje mase kuphinde futhi kuyophinde affect umngane wakhe then ayisekho right lento leyo yeah no ude umndeni lo affectekako kude nemuntu nje lotakufa kude nemuntu lotawusikabetheka wonke umuntu utawuphila impilo futhi ke nawe ethwele ngekwempela ungumuntu uthwaliseke kahle awubonakala nalotho ethwele into le bayibona ngoba babona le ndlela le mali engena ngayo labanye ungabatshela ukuthi ngile ndlela yonyuka ngayo entsabeni yothandaza labanye ungabatshela ngile ndlela ngithandaza ngayo esontweni so uyakhona ukucontrola ukuthi mina nginje ngilethi izilo lengidibamba ngile ndlela lengiphila ngayo uyabona so nawe ethwele ngekahle akusinto phela ethwala utawugabalisaka noma utawugaba izinto ezandleni noma ke utawugqoka umqhele noma utawenda nje no
lokuthwala siyakwenta ukuthi ube nesithwalo selwash, ube nesithwalo sering, ube nekuthwalo sesento lohlala endlini, ube nento lehlala ehlathini, ube nento lehlala kuphi kuphi. Kuya ngokuthi isithwalo sisebenzisele ukuthi uyosibeka kuphi. Mhlawumbe lenye into siyakhe ibe yinhle, sifake sethwalo la ngakhathi uyibeke office, uyibeke esontweni, uyibeke kuphi kuphi. So all those things sesikulungisile ukwethwala kusafana netolo ukuthi utawuhlala nemfene ekhathi esontweni. Okay, bengisafuna ukuya lapho kodwa ngoba kunomuntu ohlala njengamanje estate eMhlanga, estate eZimbali, onganayo round la kuzohlala khona izinto. Omunye uhlala eflatini, kukhona abantu la okanye umunye uhlala kwizindlu la kungena khona uanti aclean. So njengoba ukhuluma ngamawash, izinto lezi engicabanga ezingahlala kwi-safe, zihlala kwiloha yakho, ngeke kube khona umuntu oyithinta, wena kuphela oyithinta. No, lokuthwala phela sekwakhiwe nyalo ukuthi kungasabonakala ukuthi lo muntu lona wethwele lona unjani. Sekulungisiwe lokho. Unless ulandze evulubekene. Lapho ke angeke evulubekene abantu abakethi bese sesithi udabate lendlu leyo lo ligama lesivulubekene lisho ukuthi lendlu ivulwa ngowedwa. Vele kutawuthiwa uvula kulendlu nje ubekene. So ngiyacela ukuthi abantu baku-understand ukuthi na uthi ufuna vulubekene ngeke lokho sithi angeke uzuke ubone, angeke ube njani. Vulubekene one into lotayibona. Two, vulubekene uyathestwa kwentiwa yonke lento kazi la. So lendlu vele sitayidzinga. So lesithwalo leso ngiyacela sibantu bandaze bangabe sebantu bathi wathi wena dokotela into ayibonakala kanjani. Nasikhuluma ngalivulubekene yindlu lesitolo utayibona futhi into letawuthestwa before ubhadala. Okay. Akasingena stress kuwona uvulubekene dokotela. Sengifikile ka dokotela eMthwalume. Ntosamnguni ngibonile ivideo yakho ukhuluma ngovulubekene. Ngifuna uvulubekene ke mina. Na ufuna uvulubekene siyafika sendela uma rituals lafanele ngoba siyaqala isihlole singene lapho ukuthi lekhale siyakelo lenjani, lekhale kiyo liphethene nakhona into lefuna sithebule sitisuse lelakhaya. Sithebule nakhona umoya lefuna siyisuse nakhona lefuna sikulungiselela khaya sikulungise bese siyaqala ke sesiya endlini la utawusebenzela khona sifike na sicheck siyibusise siyifake into ukuthi ibetheleke kuze ukuthi umuntu wami nake efika ngaphazamiseke bese kufanele lilanga ke siya ngalo siyobeka vulubekene nasifika simbeka lapha siyamtesta so ikhahlele imali vele ingenile konke kwentekile kahle imali nangabe ibesivumele utawugcwala indlu igcwale nangabe sivumelene ukuthi itaba semsamo nje kuleyo 1 million lokho lokutawu lesivumelene kwenteke kona uthi nasobona cha kwentekile bese usenda lempazamo edokotela ke dokotela athi khona dokotela bese uyakhona ukukhuleka ubuyela emthwalweni. Okay, wait. Uvulubekene ikhokha bese siqedile. Uvulubekene phela ukhokha sesiqedile. Ungamane wendiwe uthi mhlambe masenda la ritual uthenga imbuto wendiwe lo ukwada spenda ngalendlela but nje uvulubekene le mali enguchaje yona siyikhipha sesiqedile leni. Dokotela phela ngilabusa khona lapho ngilaka guaranteed khona ngilakathi khona ukuthi asketche ngoba into lengisuke itilwane into lengisuke ngidonsa njengemfene yami ngita naye nginokunika so ngeke imfene yami ngidonsa ngisuke nayo khanga lodlala kakho uyakubona lo. Okay, shothi mase le mali iphumile lapha mhlambe noma 1 million ngizocaphula lapho ngoba bese ngiyakhokhela. Angifuni ke le mali leyo ngikosiqala sivumela ukuthi imali unayo ne account phela ngeke ungakhisi imali yami phinde ungikhokhele ngisho siyadla kodwa kwangibhadala. Phela nawe ufuna ube nayo isacrifice oyendile ukuthi ufike la nje ufike kanjani ungagcine phela shothi bonke labantu la ngafuna ukuthi ngivuke ekuseni ngingene ngemizi ngiyobenzela mahala because kuyafana nokuthi vele angitholi lutho. Okay, ngifuna ukukhuluma lokho ngoba ngifuna umuntu obukayo abe confused athi hayi ke akeze ngizomnika yona le mali le. No ubuya kune certain amount esivumelana ngathi impazamo ikhona efonini ukuthi awubisi app sibuko na impazamo hayi ikahle ke na ikhona le impazamo vele nje ndoda sihambe siyosebenza futhi ke ungaqabanga ukuthi khona into lemali embili esitafuna wena ngithini nihlala la ikakhulu ngisanda le meeting ehlakaniphile uthola si bo toilet unemakhamera nani ngifuna sihlale la ngifuna abantu babone ukuthi lento angivuka ebusuku uyoyibeka akuthi nemfana lengisuke ngumthumela ukuthi ayoyibeka ngifuna nje silale sibe la ukhiye amawolfeni sakho ufake emareservoir waya kahle uvale wendele ukuthi mina ungigathe ukuthi ngilele yini ngivukile yini ebusuku kwenje nje amakhamera akho tivalo takho ukhiye tonke maka umfathi kuyakushela utawungena imali lapha ibe khona bese mina ngibhadala ngihamba. So lento leyo uzoyibona lo muntu noma kanjani ufuna ayibone phela mangaba angayiboni ukuthi ukuthi nesiletheni kanti lento ingabonakala. Okay, akekho umuntu lo ngamnika vulubekene angawubona because phela mawutathi lento ingimoya what if awukwethine na something vele uyawudemanga uyabona ufuna lento ayibone lo muntu naye lento and uhamba wona ugoduka nje useyibonile ama results.
nangabe lento seyingena result lenjengalelo sho ukuthi phela besiyodlala bengiyofuna mina le kakho nangabe lento ngingabuyina yena result bengiyowenda phela mina bengingamikisi lento kuphela but bengiyowenda nale sample ukuthi le ndisebenza ngiye ngathi labanye eCape Town nabakhumbula 28 March last year ngathi mina bangihlalise 3 days kuleli khaya abantu abahlukene uyangihlalisa nje kakho lo 3 days ungihlalise ungaqabanga ukuthi awu ngento into lembi mina hayi mina ngeke ngente lutho so usiwe sihleli nje ukuthi noma ungaqabangani uyaqabangela ngokungente lutho ngabe ngihleli nawe mina konke lofuna kwenda kimi ndawo kwathi mina so sifike sihlale lapho lo 3 days ngihambe mina seyifake kathathu le mali lento la kakho uyabona nangabe ufuna singahlala 7 days silonke angikhokhela ukuhlala lapha kakho phela ngesigodlo esilonke usivumelana ukuthi usenayo imali le utanginika yona le ngiyakhala isigodlweni licishe ingcenye yayo unginika hayi ukuthi ngiyahlala lapha kakho sihlale noma inyanga yonke lapha silonke utangifida unginike le mali ngiyakhala isigodlweni solo sibuka lento yami ukuthi iyasebenza yini Dota abantu sebeyoyichoose ngicabanga ukuthi uvulubekeni ulevel ephezulu ngesigubhu. Hayi uvulubekeni ngaphezulu kwesigubhu. Anti isigubhu angiyimini le kakho. Sithatha le kami esigodlweni. Okay. Konke lesikwenda kusemali choice wacethe esigodlweni. Konke lesikwenda sikwenda ngalesigodlweni. Konke lesivumelana ngokuvumelana ngalesigodlweni. But into engiyithandile ngesigubhu uthe umuntu uyamtshela ukuthi uqala nini ukusebenza lento. Futhi ke nangothi wamtshela lo muntu uqala nini ukusebenza shothi nayo lento ngiyasho shothi akakathwala. Into nasikunikele nje zanga kutshela ukuthi itawusebenza shothi akusisethwala ngilethi wena sendilokukhanyisela ukuthi sigubhu sebusiness in kujana lento ngeke uthi utawuqala nini ukusebenza ngoba ibusiness manje ranishwa lo muntu ukuthi sitawubona ukuthi iranisheke kahle kanjani bese ulethe emarisana but mase sikhuluma ngesigubhu sekwethwala ukuthi sowukhiphele imali letadokotela yathi tsinge noma kanjani ngesitafunika idate mhla ka9 noma mhla ka8 gatha into lethi. Okay. Inamba dokotela ikhona escreenini ikhona nje and ngiyefana i-account number yakhe nenzelani uma ngabe kugcina dokotela ethi mhlambe sebenzisa i-account yakhe for ama payment uma ngabe ukude ufuna umlingo wasencome uconfirm i-account evidweni ukuze ungagcini uthola i-account number e-wrong bese ufaka imali bese lokhu send proof of payment e-wrong ngoba abantu masebexakile ababesakanaka ukuthi lana number la efonelayo i-wrong. So ngiyacela abantu baqaphela inamba ikhona escreenini i-account number ikhona bangabe confused ukuthi why sifaka i-account number evidweni i-videos i-account number siyifaka ngoba laba bafuna ukuthenga into etransferelayo eposekayo njengomlingo sencome othola noma ukephi umhlaba wonke even naphesheya kadokotela umlingo sencome imbiza yamadoda imbiza yema chronic disease imbiza yobuhle begazi siyakhona ukukuposa emazweni siyakhona ukuposa wherever la ukhona khona njoba ngishilo dokotela umuntu improve ako ngeminyaka sesingena sine internationally akusasithojelele ukuthi silapha locally sesingene na internationally so sesinendlela ukuthi wherever you are contact the number of the doctor then lo dokotela tase uyakusendela into takho setifika kuwena la ukhona njengoba uCristiano Ronaldo dokotela uCristiano Ronaldo ehlulwa kanje ibhola ehlulwa uMessi uthatha World Cup uCristiano angafika kuwena azocela uthatha World Cup next year noma kanjani akafike nje Cristiano Ronaldo lapha ekhaya ngingamane mina ngilibhakabhaka kodwa nje azame kokuka athokhona kumendela tinto athokhona kubiyela la uhlula lo yamlwala lo ngimesi lamhlula man sitawukhona ukuthi simvale Messi Cristiano Ronaldo ngolixayile lami lengilakhako lapho overseas ngicela ukuthi uke sitokhona ukuthi Messi la kefika la athola ukuthi vele sewusethi kwakhe. No sabona hodota isikhathi sakho engathi abantu baqhubeka baphile kwemnandi inamba dokotela ikhona escreenini iyawathapheka iyafaneleka uze mase ufuna ama directions kube lula. Siyacela nje ukuthi abantu abafunze ukuthi inombolo dokotela e1 inombolo bese bathi badliwe ngato imali bende in sebasifanga la usiyofuna abantu ukuthi bobani abadla imali tabo kadokotela kusemthwalo lapha madutane ePort Shepstone idolobha lencane lekhona kadokotela inombolo yakho ethi 0606394357 i-account yakhona ithi 1027940965 kadokotela kuyajatshula dokotela ngeke umva khuluma ngelive leliphasa dokotela ngeke umkhanze dokotela uhlala ehappy ujamva ngelive lakhe ene dokotela ukhuluma isiswati mbaba awu mhla ka 27 January nabe ngihamba na dokotela nabe ngilapha eGoli eProtea Glen
labafuna kuda abede ungaregister kudokotela ungaregister kimi sitabe silapha eProtea Glen ngihamba no Dr. SG Dr. Mnguni ke lokhulumako bathi kuthi abantu uthi kana amadoda ayatana sisemhlabeni la ngesihlale singatana sitabe sikanye kanye nawabe nje kunento loyifunako le serious fika lapha eProtea Glen ngakunika dokotela nawe kube khona lokusho Ka singasho nje ukuthi South Africa yonke ikakhulukazi Joburg siyobe sikhona Protea Glen Soweto nge-27 zikaJanuwari siyobe sikhona laphana eSoweto ngihamba no Dr. Mnguni udokotela omkhulu owaziwayo ke emhlabeni wonke jikelele nami ke ngiyobe ngithola ithuba lokuthi ngihambe nodokotela abanye ke bayibuza ke ukuthi hawu Nkosi yami kanti dokotela uyamazi uDr. Mnguni hayi nami ngimfica khona la angazi bezofuna dokotela Naw makube kuhle kubantu babasabukele emakhaya siyathemba ukuthi abantu batabakhona lapha sifuna kuqala January sibambisana le ndodza ukuthi kwenteke tinto kubantu kwenteke timanga tabe kushiyana lugwayike lapha yonke into tabe ikhona kuyabe kuhle konke makube kuhle step next